सूफी शायर यमो जन फरहो अल्लाह तो हु छुम दरमाने बह क्या वन नारन जज नम तन बह क्या वन यी गोजु असल पढ़ान तस्बी बह गोत हथ दान पत बह साज दान ये बह तथ मरकज पे तो तथ मुकामस पे वोतुस मे सिंद सा तस्बी त पत्थर तो यानी हतच त सासच त पे गो पाने शुरू अल्लाह यह मोए मुकदस या ना मोए मुकदस वारिया अफराद तम इनकार कर तम दपान हे यह कत गो पैदा मगर बह मिजाज में शायद यह कहीं नाउजुबिल्ला मिन ज़ालिक लेकिन अ दौरान छुस बह नबी पाक सुन दीदार कर अमुक गोक स्टेज अत तसव्वुक सह गो मुराकब गो ये इंसान यानी पन सोरे जहन अत दिलस पे कर गो मेहनत क्या रब्बुल आलमीन यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम तुम वुचान वॉइस ऑफ सूफीज़म तो बहुस बट साहिल तुहदिस खिदमत मज बज़मी मुलाकात कि ब्याख निशस्त तहत तुहदिस खिदमत मज हाजिर तो नाज़रीन मोहतरम वनकस बिल्कुल मौजूद ज़िला अनंतनाग किस शख्सियत नश तो यम जन हुनहार जवान तो खास तौर पर अगर शरीती तौर कत करो शरीती तौर तुंद ज़्यादा उरूज तो युंद जन अमे अलाव उरूज तसव्वुफ किस बुनियादस मज थावान तो यमो इतला दियुत यछो कह नसीहत सान यारन दोस्तन तान यथ बज़्म मुलाकात किस सिलसिलस मज आज योर अतमिन तो यमो जन यह इतला दियुत यछो कह नसीहत बावन तो सारे दोस्तन हंद खतर तो वीडियो वुचु अंदस तान आज तुह ब्रोट कन करो यमन निश कह जानच कोशिश तो अमे अलाव युंद मुताला यह कि तसव्वुफ किस बुनियादस पे सूफीज़म किस बुनियादस पे यस तह हकीकत सह तुह ताम वातनावनस मज करें यम भरपूर कोशिश तो पक्यू करो यम प्रोग्राम शुरुआत तो करो जानने कोशिश तो बे वो इहंद क्या ख्यालात रोजन तसव्वुफ किस नावस पे सूफियत किस नावस पे तो पक्यू करो यम प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हज़रत बरकातहू। तुहद खुशामदीद बज़्म मुलाकात किस सिलसिलस मज तो तुम वनकस मुखातिब वॉइस ऑफ सूफीज़म तो हज़रत गोडनेथ यछो तुहद इसम शरीफ जान शाहनवाज अमन नेंगरू बिल्कुल हज़रत तो हज़रत अगर कत करो चूँकि तुह दुत इतला वातनावो कह नसीहत लकन तानत चूँकि बड़ सठा शुक्र गुजार कि तुह दितो पन कीमती वक्त तो हज़रत तुह नश यछो जान कि क्या ख्यालात क्या तसव्वुफ किस नावस पे असल कत कि अगर तसव्वुफ इब्तिदा वुचो सह गो इन्नमल अमालु बिन्नियात यानी कि यस नीयत यह खालिस कर रब्बुल आलमीन खतर और यह नीयत यथ मज गस कह छाय रोजन छाय मिसाल के तौर पर गो बगुज नफरत अदावत यम चीज गसन अत दिलस मज रोजन ये यमो चीज नश पाक रोज पत क्या सपदन अंताबदुल्लाह कहन तरा यानी कि अस नबी पाक वन कि या तुह खुदाई वुचुन अगर सह ताकत तो तेल जहनस मज यह कि खुदाई वुचन बेशक सह वुचन मगर कत कि ऐ तोतस वातुन कि रब्बुल आलमीन गुक हेकुन वुचित यह तसव्वुफ इंतहा मगर यह जन तसव्वुफ के मनाजिल तथ अंध कहें यानी शुरुआत करो यानी इन्नमल अमालु बिन्नियात पत अमुक दपो अत अंध सह अंध क्या अख मंजिल पेवन पार कर बुजुर्ग तसव्वुफ यानी सूफी बुजुर्ग वन कि दपान हे बह हसा लबन वो मंजिल यह कर बह रसीव कर बह हासिल मगर सह मे आव ब्याख हेड यानी ब्याख हेड पो आव बस पत अत पकन यानी बह हसा कर यह हासिल मगर मे ब्याख यवन इस कालस मे अत कब्र मन पेवन असन। बिल्कुल हज़रत तुह करो अतन कथ यह जन इंतहा कतन इंतहा यानी शुरू गसन इन्नमल अमालु बिन्नियात यानी कि यस नीयत यानी स्टार्ट गसन नियत पे अगर जनाज पढ़न नमाज पढ़न या कह चीज तस अदा कर गोडनेथ पेवन बनावन नियत साफ कुरान मजीदस अंदर दर्ज कि अमलन हुंद दारमदार नियतस पे बेशक चूँकि अगर कत करो तसव्वुफुक बुनियाद वोनू तुह अमलन हुंद दारमदार बिल्कुल अमलन हुंद दारमदार नियतस पे तो चूँकि अमे अलाव कुस स्टेप अमिस फॉलो कर यमन तसव्वुफन खतर तसव्वुफ खतर अमिस गोडनेथ जन अमुक गोडनुक स्टेज अत तसव्वुफ सह गो मुराकब गो ये इंसान यानी
پَنُن سورُے ذہن اَتھ دِلَس پٮ۪ٹھ کَران گوٚو محنت کیٛاہ چھِ رۄب العالمیٖن یعنی مےٚ چھُ رۄب العالمیٖن سُنٛد دیٖدار کَرُن گوٚو یہِ چھُ اَمیُک مُراقب کَران یہِ چھُ توجہ دِلَس پٮ۪ٹھ ترٛاوان یُس یہِ دِل چھُنہٕ اَتھ دِلَس منٛز چھُ اللہ بٔسِتھ ییٚلہِ اَتھ دِلَس پٮ۪ٹھ چھُ یعنی یہِ محنت کَران کہِ مےٚ گژھِ یہِ اللہ وُزُن اللہ گژھِ نٮ۪بر نیرُن گوٚو کہِ أمِس جِسمَس پٮ۪ٹھ گژھِ ظٲہِر کیٛاہ نبی پاک صلی اللہُ علیہ وسلم پیار سُہ پیار کیٛاہ گوٚو یہِ لگہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت یِتھ کٔنۍ زَن کٲشُر شٲعر اکھ چھُ صوٗفی شٲعر یِمو زَن فرو اللہ تہٕ ہُہ چھُم درمَنَے بہٕ کیٛاہ وَنَے یہِ گوٚو ظہوٗر اَصٕل چھُنہٕ کَتھ عشقہٕ نارَن زٲج نَم تَنَے بہٕ کیٛاہ وَنَے یی گوٚو ظہوٗر اَصٕل چھُنہ یی بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ مِثال یہِ چھُ مےٚ زندگی ہُنٛد تہِ تہٕ یعنی کہِ بہٕ اوسُس تسبیٖح پَران تسبیٖح اوسُس بہٕ گۄڈنٮ۪تھ 100 دانہٕ پَتہٕ اوسُس بہٕ 1000 دانہٕ ییٚلہِ بہٕ تَتھ مرکزَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ ووتُس مےٚ ژھٕنۍ سۄ تسبیٖح تہِ پَتھر تہٕ یعنی 100 تہِ 1000 تہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو پانَے شروٗع اللہُ یعنی مےٚ چھُ وۄنۍ ضروٗرت پیٚوان یہِ وَنُن کہِ وۄنۍ پَرٕ بہٕ الحمدُاللہ اللہ اکبر وۄنۍ چھُ پانے وُزان اللہُ بِلکُل حضرت یہِ کَتھ تھاوو أسۍ اَتٮ۪ن موٗجوٗد کہِ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ کٔرٕو کَتھ کہِ اَتٮ۪ن کٔر اَسہِ کَتھ محبت تہٕ عشق کیٛاہ تُہۍ ہیٚکِو یِمن درمیان فرق پٲدٕ کٔرِتھ محبت کیٛاہ گوٚو تہٕ عشق کیٛاہ چوٗنٛکہِ واریاہن یارن دوستن چھُ یہِ کنفیوٗجن تہِ واریاہ چھِ وَنان یعنی کہِ یُس زَن یہِ محبت تہٕ عشق چھُ محبت چھِ أسۍ ییٚلہِ أسۍ اِنسان چھِنہ مطلب کُنہِ چیٖزس سۭتۍ ہٮ۪کان یعنی سُہ لگاوان اَتھ وَنو أسۍ یہِ ہسا گوٚو محبت عشق چھُ سُہ آخری انجام ییٚلہِ أسۍ عشقہٕ کِس مُقامَس پٮ۪ٹھ چھُ واتان اَسہِ چھُنہٕ پَتہٕ اَتھِ یِوان کینٛہہ یہِ چھُ آسان پَتہٕ درٛوڑان تٔمِس یارَس کُن أمِس چھُنہٕ پَتہٕ یعنی أمِس پَتہٕ کَنِر چلایا کانٛہہ أمِس پَتہٕ کانٛہہ اِلزام ترٲشی کَرِ نہ یہِ چھُ پنٛنِس عشقَس یعنی یارَس کُن آسان درٛوڑان یہِ چھُنہٕ پَتہٕ اورٕ یورٕ آسان درٛوڑان أتھۍ چھِ وَنان عشق عشق چھِ أسۍ اَتھ چھِ وَنان أسۍ بیٛاکھ عشقہِ مجازی عشقہِ مجازی گوٚو یعنی کہِ أسۍ درٛوڑو کٲنٛسہِ مطلب تٔمِس کُن یَتھ وَنان چھِ أسۍ مےٚ ہسا چھِ زنان ضوٚرَتھ یا مےٚ ہسا چھِ بدل کینٛہہ ضروٗرت مگر یُس زَن عشق چھُ عشق یعنی عشق مجازی نہٕ کینٛہہ عشق اَتھ پَتہٕ أسۍ کیٛاہ جوڑو کیٛاہ نہٕ جوڑو مگر عشق چھُ یِوان تَتھ دٲیرَس منٛز یُس نہٕ ٲخری انجام چھُ تَمے چھِ أسۍ وَنان عاشقہِ رسوٗل اَتھ وَنان چھُنہٕ أسۍ وَنو کہِ یہِ ہسا گوٚو ناجٲیز عشق وَنُن چھُ ناجٲیز کینٛہہ اِسلامَن چھُ اَتھ وَنان یا ایُّہا الذیٖنَ آمَنوٗ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہ یعنی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبت تھاوُن نبیَس سۭتۍ تہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبت تھاوُن رۄب العالمیٖنَس سۭتۍ اَتھ چھِ وَنان عشق بِلکُل حضرت أسۍ ٲسۍ اَمہِ برونٛٹھ کَتھ کران چوٗنٛکہِ تۄہہِ دوٚپوُ کہِ مےٚ ژھٕنۍ وۄنۍ تسبیٖح دٲرِتھ یعنی وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ تسبیٖح کُنہِ کامہِ بِلکُل تہٕ یَتھ زَن کٲشُر صوٗفی شاعر چھِ وَنان کہِ من کٮ۪ن دروٗدن کن دٲری حٲری یِمے گٔے پرہیزگار لولہٕ چانہِ عاشقن شبِ بیدٲری حٲری یِمے گٔے پرہیزگار مےٚ چھنہٕ وۄنۍ تسبیٖح ہٕنٛز ضوٚرتھ کینٛہہ اَتھ منٛز چھُ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ تہِ شعرس أکِس منٛز یہِ درٕج کوٚرمُت کہِ بہٕ چھُس تٔمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو یَتھ تسبیٖح پٮ۪ٹھ پران یُس زن اَسہِ بے حِساب چھُ دِوان یہِ آسوٕ تۄہہِ پانہٕ تہِ حظ بوٗزمُت تہٕ چوٗنٛکہِ وۄنۍ اَمی مُتعلِق ؤنۍتو تُہۍ تۄہہِ کیازِ پیٚیہِ نہٕ وۄنۍ تسبیٖح ہٕنٛز ضوٚرتھ تسبیٖح ہٕنٛز ضوٚرتھ پیٚیہِ نہٕ اَمہِ موٗجوٗب یوٗتاہ مےٚ یہِ ذِکرو اذکار کوٚر اوٚتام اوسُس بہٕ مطلب کُنہِ چیٖزس محتاج ییٚلہِ بہٕ اَمہِ محتٲجی نِش نٮ۪بر درٛاوُس اَمہِ نِش آزاد گوٚوُس یعنی بہٕ اوسُس اوٚتام کُنہِ قیدس منٛز بنٛد ییٚلہِ بہٕ قید منٛز نٮ۪بر درٛاوُس ییٚلہِ اِنسان یہِ جیلہٕ منٛز یَلہٕ چھُ گژھان یہِ چھُ آزاد گژھان گوٚو ییٚلہِ آزاد گوٚو یہِ چھُ پانے اَتہِ یعنی وُزان یہِ چھُ پانے اَتہِ اِظہار کران بِلکُل حضرت کیٛاہ اَتھ یَتھ زَن صوٗفیت کِس ناوَس منٛز مُرشِد وَنان چھِ مُرشِد سُنٛد رول چھا اَتھ منٛز ضروٗری کِنہٕ مُرشِد سُنٛد رول چھُ ضروٗری اگر نہٕ کانٛہہ مُرشِد کرِ مےٚ چھُ باسان سُہ چھُ یعنی کہِ اَتھ وَنو کہِ سُہ چھُ کُنہِ نالس یَتن مُرشِد کرُن چھُ لازِم ملزوٗم اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ سُہ روزِ تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ یَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ یِم مُرشِد یا یِم سٲنۍ اولیاے کاملیٖنو تھٲے بِلکُل تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ یُس تۄہہِ ووٚنوُ کہِ تِم یعنی کہِ اگر تۄہہِ ذِکرو اذکار ٲسِو کران تسبیٖح پٮ۪ٹھ تَمہِ پَتہٕ پیٚیہِ نہٕ تسبیٖح ہٕنٛز ضوٚرتھ کینٛہہ تَتہِ پٮ۪ٹھ لوٚگ تۄہہِ یعنی تَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو سُہ قۄرب حٲصِل بِلکُل پانے وُزان یعنی سُہ چھُ تَتھ چھُنہٕ تھکھ کینٛہہ بِلکُل تہٕ اگر أسۍ وۄنۍ کَتھ کَرو چوٗنٛکہِ واریاہن صوٗفی کرامن ہُنٛد مانُن کہِ کینٛہہ سوز چھُ وُزان کیٛاہ اَمِچ نِشاندِہی ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ اَمِچ نِشاندِہی چھِ پانے سپدان مِثال کے طور پر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یہِ اللہوٗ چھُ یعنی اِسمِ اعظم چھُ یہِ چھُ اللہوٗ
अल्लाह पाने यानी विरद सपदन ये पाने विरद सपदो वह क्या अमिच अलामत सपदन अमिच अलामत युस ज़ुहूर सह अमिस इंसानस पे पाने सपदन यम सात यो इंसान युस यमिस रब्बुल आलमीन सुंद तवाफ आस करन अमिस क्या सपदन यम सात वत पकन अमिस कुन हेकन तमे आय नजर त्रित कह यथ न वन अत वनो स नजर कि यम सह मायल गसन अमिस इंसानस कुन कि यह ना गलत कह बिल्कुल यह अमिच अलामत बिल्कुल बे अमिच अलामत युत कह अमिच अलामत यह कि अख इंसान पाने नबी पाक सोनतन पे बिल्कुल हजरत वन वो तुम यह कि यम सातन यम जिक्र अज़कार विरद सपदे क्या अत पे कुम कुम कोशिशात कर या अत पे कुम कुम पहलू अमिस इंसानस अमिस आशिकस कि यह हेकि दीदार करित यम सात यह अन ताबदुल्लाह कानक तराज किस मुकामस पे वात अल्लाह ताला अगो अल्लाह ताला वुचान यह हर कस यकीन मुसलमानस मगर ये अल्लाह तालस वुच अम सात यम चीज़ बुथ वत सपदन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाबस मज वुचुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी मज वुचुन मिसाल के तौर पर गो यम सात बह शंगत तम सात वुच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्या गो यम सात मे तीसा कुर्ब गछ हासिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाने मे ब्रोह कन और तिथि कि सपदी मुलाकात इतके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम सात साहबे किराम बिल्कुल हजरत तुम फरमो कि यम सातन कत करान यम सातन यह कुर्ब सपदो हासिल यानी सोज दिल यथ नाव कोर अहले दिल या सोज दिल यथ नाव कोर यम सातन यह सोज दिल सपदो आव अम पतन यह जन दीदार तुम कत करव अत पे यमन दोन दरमियान कुम कुम पहलू हेकन अमिस यिथ अत मज हेकन अमिस मतलब मसाइब यिथ वारिया मुश्किलात यिथ मगर तिम चीज अमिस सब्र करित पकुन ब्रोह कुन अगर सह यमो चीज़ों नश हटो अगर सह यमो चीज़ों पे रुक्यो न कह तेल हेकि न सह नबी पाक सुंद दीदार करित सहाबा किरामन हुंद दीदार करित औलिया कामिल हुंद दीदार करित बल्कि सह रोज मन अगर सह अत पे साबित कदम रूद अगर सह अत पे डट्यो तेल वुच सह वारिया चीज़ यह तहस वहम गुमान से मज यह वोनमो तुम दुनियाई हालतन मज कुम मुश्किलात यन या क्या मुश्किलात यन अत पे अगर कत कर वनकस तसव्वुफ किस बुनियादस मज कुम कुम पहलू पेन अमिस पार करें वनकस दिल पे अचन तान यानी यह हेकि दीदार करित अमिस गोडनुक चीज़ यह जन नबी पाक सुंद दीदार करी अत मज गो अम गोडनथ अच पाक करें यानी अचन मज गछ न गोडनथ बह वन अहले दिल कमिश वन अहले दिल अमस वन ये जो आंखें हैं ना इसको साफ करके रखे यानी यथ मज गछ न कंस तमिस मतलब इंसान सुंद युन बुथि कि यह इंसान मे कहता करन यह इंसान मे कहता मतलब ये इंसान मेरा कोई पालने वाला है या ज़ुबान पर गछ न सह गलत कथ इन कह यम सत अमिस नुकसान वात कानस मज गछ न तिम आवाज इन कह यमो सत अमिस नुकसान वात यिथे कछ वारिया मराहिल यम ना अमिस इख्तियार करित तम पत ये दिल साफ गो अमिस दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाने दीदार बिल्कुल हजरत ख्वाबस मज दियस बेदारी मज दियस हजरत अगर कत करो कनन हुन क्या पहलू तसव्वुफ किस बुनियादस पे कत कर सोज दिल कनन हुन यह कि इंसान गछ न तम तरीक लग बोजन कह सह गछ तिमन कुन तवज्जो दिन या तिम चीज़ बोजन वन दपान अतस ब्या चीज़ दपान वह सोज यानी सोज मतलब यह तसव्वुफस मज अहम रोल कर अदा दपान हाँ सा यह गो गोना बोजन मगर मे वुच तिम मतलब ना गेवन बोजन तिम थदिस मुकामस पे गो अम मतलब गो कि यह मतलब यह कह सह चीज़ बोजन यम सत अमिस मतलब अहंदिस ईमानस नुकसान वातनाए बल्कि अम सत फायदे अमिस वातन लेकिन नुकसान बात मज यह कि यम सात खिरम दरगाह जियारत पाक अत मे थोड़ा डाउट कि यह मोए मुकद्दस या ना मोए मुकद्दस वारिया अफराद तम इनकार कर तम दपान हे यह कत गो पैद मगर बह मिजाज में शायद यह कहीं ना उज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लेकिन अत दौरान बह नबी पाक सुंद दीदार कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि अख नफर वन कि क्या नबी पाक सुंद दीदार कर क्या बह द्रोड़ोस
मगर अत दरमियान अख कल यिवन बह ये अत कल मज वोथुस तो मे आव जबरदस्त मजा अत कल में स्नान करनस लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुच मे अमिस अंदो अंदो बुजुर्ग अमिस अंदो अंदो तिम मतलब वन कि तिम मौलवी साहब या बदल कह अमिस अंदो तिम बुजुर्ग मे बासान तिम जानक त बह तिम तमें आय कह दपो कि यम यानी दौड़ तिमन जीठ या तिमन तिम चग लगित तमें तिम बदल आयस मज तो यम अमिस अंदो अंदो तो अम पत् लोग मे मजा स्रानस मज अत आबस मज लोग मे जबरदस्त मजा स्नान करनस तो बह गोस हुशियार तो क्या टाइम गो बह सोचान कि नबी पाक आया खिरम दरगाह किन यम गसन तुकुन अति बुजुर्ग पोशे बेस टाइमस बह यम कत कर नबी पाक आसाय खिरम दरगाह पे तिम ओरे पकान तो तिम नसा खिरम कुन गसन तिम तोड़े पकान मे वोन तम साथ कि बह गलत अकीदस पे यह अकीद ठीक कह यह वन कि मोए मुकद्दस अत कह बेशक खिरम दरगाह मज सो मोए मुकद्दस कि अगर बह अमिच डिटेल कर पेश अत लग वारिया टाइम वनस बिल्कुल हजरत तो चूंकि नाज़रीन मोहतरम यिथ कस जन यमो फरमो कि शुरुआत मज चूंकि जवानी हंदिस जोशस मज यमो फरमो कि नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका मानान कि खिरम दरगाह यह ज़ियारत शरीफ तत नसा मोए मुकद्दस मौजूद कह तम पे यमन सतन अख ख्वाब ज़हूरी सपदोमुत तो यथ मज यमो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद दीदार हासिल सपदमुत ज़हूरी सपदोमुत कि यह प्रूव त सपदोमुत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद मोए मुकद्दस छा तत मौजूद कि न यथ कस यमो फरमो तो अमे अलावा अगर खास तौर पर कत करो तो कि क्या पैगाम तुम यछान आम शख्सस कुन दिन या तिमन पीर सोबन यम जन सूफियत किस नावस पे सठा वनकन गलत इस्तेमाल करान चूंकि हाल हाल तुम वुचान वारिया तिम त पीर सोब यम जन सूफियत किस नावस पे सठा गलत इस्तेमाल करान तो सूफियतुक नाव बदनाम कर कोशिश करान अत मुतलिक क्या पैगाम रोज तिमन पीर सोबन मुतलिक या सानियन नौजवानन मुतलिक ताकि तिम लगहन ये रचित तो असल शरीयत फॉलो करो पत अत मज कह पत महफिल बनाया गेवन महफिल कह पत बदल चीज बना कर मगर मुखालफत कर इजाजत दिवन जेबा दिवन क्या अत महफिल मज जन तिम बुजुर्ग यम न कमालस आसन यिथे कत यम हमन मज यानी मौलवी साहबन मज तिमन मज मा हेकन तिम नफर तसित यम कौमस बिगाड़ करान यम कौमस नुकसान वातनावन इथे कत यम सू बुजुर्ग यम गसन तसोफ बदनाम करें क्या तसोफ सह चीज यह अमिस इंसानस वातनावन कुत मोरफतस पे हकीकतस पे तरीकतस पे गोडनथ मौजूद तरीकत गो यह कि यह मुराकब करान यह गेवन महफिल बनावन या यह अम तरीक तरीक इख्तियार करान अत वन तरीकत मोरफत पत पाने सपदन खास तौर पर क्या पैगाम तिमन नौजवान खतर यसान दिन यम जन मुख्तलिफ खराफातन हंद शिकार सपदमित मुख्तलिफ यम त जन नश वल चीज तिमन हुंद तिमन लत लजम तिमन खतर क्या पैगाम यसान दिन गोडनथ तिमन यह पैगाम दिवन पन्न यमन यारन पन्न यमन जवानन कि यम गसन यमन चीजन कुन पन पान मैल करें कि अगर यमन का परेशानी यम आसन काम करान यम आसन यमन रितन बुजुर्गन निश गसन यमन निश राता दिवन यमन आसन कुछ साथ जुदो दिवन यहज खदमत आसन करान यम वुचान किस तरह की जिंदगी में खुशी आएंगी और ये जो यम मतलब यम ड्रग्स करान इनसे कितने दूर रहेंगे। बिल्कुल हजरत तुहद सठा शुक्रिया वक्त दिन नाज़रीन मोहतरम शाहनवाज सोब यमो जन मुख्तलिफ क्या नसीहत फरमाय क्या हदीस मुबारक तक तुह ब्रोह कन बयान कुरान मजीद क्या आयात मुबारक तक तुह ब्रोह कन बयान तो अथ सत नाज़रीन मोहतरम इख्तिताम करो यम शार सत माय चान रविम रात दो माय चान रयम रात दो हो बह करो यूर वलो। नाज़रीन मोहतरम मे उम्मीद कि तुह यह प्रोग्राम सठा पसंद होमो तो पसंद यन सत यह नसीहत ये बज़मे मुलाकात नसीहत ज़्यादा से ज़्यादा लुकन तक वातन कोशिश कर तो सत रूजू मजीद जानकारी खतर जुड़े मजीद तोस वन बुजुर्गन नश तो तिमन नश जानो क्या नसीहत तसव्वुफ किस बुनियादस मज तो बे क्या सवालात तो हेकू कमेंट सेक्शनस मज जरूर अस पृछित। नाज़रीन मोहतरम मे उम्मीद कि तुम सारी दोस्त खुश तो खुशहाल वर थो अल्लाह ताला पन्न गरन मज सेहतो सलामत बखिर आफियत थो पन्न गरन मज तो मे थो पन्न दोहन मज याद अल्लाह ताला दीनो सेहत कामिल तो बे दीनो असलुक हिदायत
तो रूजियो वुछान वॉइस ऑफ सूफीज़म तो दियो मे सत मेनिस कैमरा मैनस इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।